Assalomu alaykum. Tuğandar salamatsızlarmı? Tezkavar kanalını görüp jatasızlar. Biz Oştoq Uçqun mal bazarına keldik. Жүрүңүздөр, kirip көрөлүчү. Азыр мен биринчи эле бул чыгарылышта Жайма базардан маалымат берем туғандар. Жайма базардан. Маалыматты Жайма базардан беребиз. Кана жүрүңүздөр. Алыстабай туруңуздар, эмнелер бар экен азыр көрөбүз. Жайма базарда мөмө жемиш канча болуп атат, дарбыз канча болуп атат, коон канча болуп атат, пияз канча болуп атат, ак май канча болуп атат азыр көрөсүздөр. Дарбыздан баштайт экенмин да. Assalomu alaykum aka. Qandaysiz aka? İşler yaxşı, qoldu bering. Allohga shukr. Densoqlik yaxshi? İşler bo'ldi? Allohga shukr. Yaxshi. Qayerdan darboz aka? Darboz 30 adırmı? Oo. Ha, 30 adırın darbızları binip turadi. Chiqdi уже, ha? Chiqdi. Qanchadan bu? Kilosini abi, shtigini abi. Biz yig'amiz oshlar 100 so'mga 4 ton, 50 so'mdan, 70 so'mdan. Tak. Tigi cho'ngdori 70'ten. Bular ortaları 50 so'mdan, shtugi, ha? Shtugi. Ha, bunalar 30 so'mdan. Men 25'ten 100 so'mga 4 ton. 100 so'mga 4 ta qilasiz. O. Men chiqisham ketib qolmaysizmi aka? Qaysonda chiqasiz? Hem 1 saatdan aşıp çıkam da. Ha bo'ldi aka, bazar tarqaganda keting aka. Ketayotganda bunadan 4 tane alып ketemiz. Men darbız alganda ko'ncha bunday maydalarini alganga qushtarmın, antkeni bularni bir so'yasin da, bala chaqa menen bir oz tiyip ele jep qo'yasin da. Hali oshqani xaladinlikka salib o'tirbaysin da. Oshonisi yaxshi. Xaladinlikka salsang issiq suviq bo'ladi, tamoq to'ritat degandey. Shunday jaqtlari bor da. İşingizga egil aka. Tak. Tak. Maka 35 so'm bo'libdi. Maka shaq 38 so'm, 38 so'm deydi. Na, buğday 30 so'm ekan. Aralash jem deydi, 27 so'm deydi. Kevek 23 so'm ekan, ha. Kunjara 30 so'm. 33 so'm deydi. Ha, buna ne? Bir ayga çeyin beriladi jojolarga. Ha, jojolarga vitamin mi bu ayaqa? Vitamin. Vitamin aralashgan, ha. 50 so'm ekan. Bir aydan Vitamin beriladi. G2 50 so'm ekan, ha. Vitamin G3 3 aydan keyin beriladi. Ha, yaxshi. İşleringiz yaxshimi? İşler yaxshi. Densoqlik yaxshimi? Bala chiqatishmi? Görünbe qaldingmi, jurasinmi? Жүрөбүз, Кудайга шүгүр. Бул жемдер, тугандар. Мал базарынын кире мен Султан Сулайман агамдын жемдери. Майли işingizге ийгилик. Көп жашаң. Ha, бияка жүрөлчү. Ja, çöp maydaлагычтар чыгып калчу, анча-мынча, э. Ta, бияктан пут кийимдер экен, Aka, darбыз канчадан? 16'dan. Kilosu mu? Bir kilosu 16'dan. Kayaqtın darbızı? 30 adırın darbızı. 30 adırın darbızı da şunday çoğu yetkene, gördünüzdür. Kaç kanal? Teska var biz aka. Tak. Jayma bazarda produkta pitaniyanın bağasını bileyince bu neydi? Yaxşı, Kudayga şükür. Aka, işler yaxşı mı? Ben sağ yaxşı, he, varam. Tanışlar jolup kaldı. Aka, piyaz kança deyiz? Hoş yap. 100 so'mdan. Kilosu 100 so'm bu. Yok. 15 so'm 20 so'm. Ha, 15 so'm 20 so'm. 1 kilosu, ha? Kartoshka kaçı? 30 so'm. Ya mana. Sarı savuzu kança deb atasiz? 60 so'm. 80 70 so'm 80. Ha. Sarı savuz menen buna ekönün ayırması çoğun kişinin ekisine qarab 70-80 so'm ekan tuğanlar. Yaxşı. Chesnok kança bolup kaldı? 130 so'm ekan. Chesnok. Buna donyamayçı 5 litrlik. Bağısı kança? 820 so'm ekan. Gördünüzdür mü? Donyamay. Köpçülüğü şunu alat da. Antkeni bunu kızıtkanda bayaqı tütöbeyt da. Jıt çıkpayt. Da, bu yoqda ham военный formalari ötüktör tuğanlar. Buna qo'yilchi qiziqli narsalar bor ekan. Ta, bu yerda charq bor ekan, charq. Assalomu alaykum, ava. Ava, yaxshimi? Ben sol yaxshi. Kemeye koydunuz seni. Köpten beri kelbey. Naraqta жүрдüm, beraqta жүрдüm. Oyaq Özbekistan'a girdim, biyaq Batken'e vardım da. Şapkalı verem. Tilsiz mi? Oturmayayım. Hazır. Toxta, buna çarkınızı sorayınçı. Çark pulu kança? 3,5 bin. 3,5 ming. Buna satıldı 6 bin lira. 6 mingga ketdi buna. Ne deb qo'yatına bunu? Stanok. Drill de. Drill, sverlo ekan da, işte bunday. Atayin stanok. 6 mingga ketdi mi? Şartı kançaga beresiz boluşu? 3 mingga. 3 ming so'mga berip qo'yasiz. Yaxshi narsa ekan. 3 ming so'mga berem deytin ha. Gördüңүздөр, çark, dayar çark.
taşı menen. Ha, bunu süйлöşe turgan ekemiz. Buyagı yalan aydaşıdı. Buna kançadan? 2,5 mingden. Ne dep koyat ele bunun atın? Tiska. He, tiska. Yaxşı bilmedim ha. 3 tiska var eken 2,5 ming so'mdan ekan da. Yaxşı. Ya buna oçak kılıp koydunuz bu? Çok koydum. Ona kirjuuchu mashinanın üstü jagын oçak kılıp koyuptur. Yaxşı. Men hazır kelem o. Ha? Buna videonu bitirip koyayım. Şaptonlarda yapıp girsek mi? Bitta şabdol verin boptur. Demez köra. O çocuk bayan ama. Şunday ista. Hazır men bitirip koyayım onda. Qanday işler yaxşı? Ölçülüp bir saniye kolon soy verem. Hazır. Canımdı koyba avam qo'nun soyup berdi, şabdalısın berdi. Oğuz deyip biraz dağımdanıp alıp em saparım dulan totam. Biroq bul avamdın telefon nomuru men sizlerge aytıp koyayım. Bir nece kerek bolup kalsa sizler çalasızlar. 70 son verin. Telefonunuzu aytıp koyun ava. 0745 minen. 55 25 38. Uşuğa çala veremiz ha. Men bar joq jasaymin. Paçıyla bar joq jasay berem. Jasayveresiz. Zor eken anda. İşingizge ilgilik. Atыңızды aytıp koyun ava. Salta bärini kırıp berem. Kemaldim. Kemalдин ava. Kemalдин ava hazır pazardan çıkıp kelem ha. Rahmat. Qo'ngo şabdalıga. Ушундай меймандос bizdi koldogon atalarыбыз бар болсун. Мына жакта баягы телефондор бар окшойт. Neler var eken bu yerde? Köp nerse var eken. Assalamu alaykum. Qandaysiz aka? Жақсысызбы? İşler жақшыбы? Bulgay diken de. Muna ali talaga. Muna telefon, zor telefon da. Muna qancha turadi bu telefon? 2000. 2000 so'm. Zaryat qancha kunga qirmaydi? 2 jumaga chayin. 2 jumaga chayin qirmaydi. Mana ko'rdingizlar, mana jag'ында USB tusha turgan jag'i bor. Bu zaryatda qiladi, ha? Bu Power Bank'da var. Power Bank'da var, zo'r telefonda. 2000 so'm deng, ha? 2000 so'm. 2000 so'm ekan. Eja qanday жақсысызбы? Жүзімді қанша деп отасыз? 50 сом. Қаяқтың жүзім екен, а? Аравандың жүзім 50 сом. Мынау шабдалычы? Мен сыртып қойды 60 сом. 60 сом. Охо, мынау шабдалы башқача ғой, а? Анжир шабдалы. Анжир шабдалы ушундай болот экен да? Биринчи жолу көрүп атам. Канчадан болду бул? 60 сом. Мынау сары шабдалычы? 40 сом. 40 сом. Так, бүт эле нерсеңизди сурап алайын, а? Бул алма баягы кымызек алма болса керек, а? Ширин алмадан. Канчадан? 30 сом. Помидор канча болуп калды? 20 сом. Bu teplitçanıkı je talanıkı pişti bu? Talanıkı. 25'ten ha? Badırangçı? 35 som ekan. Bolgarskileri kança olup kaldı ekan? 20 somdan. Salat sezonu başlalıp kaptır ha uje? Baklajanыңызчы? 20 som. Ha, жақсы. Şular ekan da. Kapsаңыз kança olup kaldı nan? 20 som болот ат штугу да? 20 som. Sarı savuz kança kılıp koydunuz? 80 сом. 80 som. Piyaz kança olup kaldı? 20 сом. 20. Piyaz 20 som ekan. Akırkısı kartoşkaçı? 30 som. Kartoşka 30 som. Ece rahmat, köp yaşаңыз. Жақсы маалымат бердиңиz. Bir ejenin satıp atkan jerinden men uşu mömө жемиштерин баарын көрсөткөнгө аракет кылдым туугандар. Та мына жакта кызыктуу бүт кийимдер бар экен эми. Калганы бүт эле дарбыз коон. Баягында чөп майдалагычпы да бир нерсе көрүп калсам сиздерге көрсөтүп коеюн дедим да. Эми керек да. Кимдир бирөөгө кереги тиет. Мына күрүчтөр. Өзгөн күрүч канча болду? 115'ten. Жақсы. Без краска же краска? Var kraskası. Kraska. 115'ten kılıp beresiz ha? Bu dele ошондой? Bunu 120'dan. 120. Sağ kımbatırağı eкен da. Бул каяктын күрүчү болду? Bular Jalavat. Жаллават. Жаллаваттын күрүчү канча болду, э? Bunun anısı 3 yıl saktalgan. Bunu 70'ten beri. 3 yıl сакталган күрүч 70'ten. 70'ten beresiz. Булчу. Bular 65'ten vardı. Бардык 65'ten deň, ha? Aravandыk da barmı? Yok, Jalavat'tan geldik. 65'ten Padrat'ten. Ha, түшүнүктүү. Күрүчтөрдүн баасы ушундай экен туугандар. Рахмат. Тоокторду да чыгып калып турго берге. Тоок чөжөлөр. Кандай сеже, жакшысызбы? Денсаулык жакшыбы? Сизди тартпайм мен. Канчадан деп атасыз булар? 250'den atası. Канча 250'ден, ha? Канча айлык чөжөлөр булар эми? Bunlar 50
2,5 bo'ldi o'xshaydi. 2,5 oy, ha? Qadimgilar bizning Jaydari cho'jilar-da? Yo'q, 2,5 oy bo'ldi. Yo'q, Jaydari cho'jilarmi? Ova, Jaydari cho'jilar. Jaydari cho'jilar 250 so'mdandir. 2,5 oylik, 3 oylik ko'p bo'lsa. Yaxshi. Bozordan shundaylar topsa da bo'ladi. Yaxshi, rahmat. Da, munojoqda da bir narsalar ko'rib qoldim men. Bir avam kelibdir. Sizlarga kerakli narsalar bor ekan bu yoqda da. Ava qanday, yaxsizmi? Ishlar yaxshimi? Men atim Ataqul tez xabar degan kanaldan. Mo cho'p maydalag'ich ekan, ha? Çöp cem paya. Tak üstünün salınat ekan. Ades makan sotosunu salganda ama teşikten salasızlar. Dura. Bir ölçü içini. Tak resordan jasapsız, ha? Moskvich resor ekan, ha? Qancha deysiz buni? 16. 16 ming so'm bu. 3 fut ekan ko'ringizlar. Trivodnom, çöp, cem, paya maydalayverayotgan. Motori ostida ko'rib turasizlar. 3 metr kabeli var ekan. 16 ming so'm bu. Bo'lishi. Bo'la turgan 15 deydi. To'qqa darajani so'rab berdim sizlarga. Yemi og'azning telefon nomerini aytib qo'yinglar, ana adresini aytib qo'ysangiz, ha? 0776 nima? 0779 12 75 22. Shu nomerga chalaveramiz, ha? Tak, yaxshi. Onu ne diyorsun? Akır çağım ne oldu? O akırlar, akır. Baya koylarga, torpaqlarga da. Torpaqlarga. Qanchadan deysalardi? Ular 800'dan. 800'dan. Yaxshi. 800 so'mdan ekan to'g'anlar. Ko'rdingizlar? Bular og'izdan ham bunday mayda instrumentlarni de topsangizlar bo'ladi ekan. İşingizga egalik, adresingiz qayerda bo'ladi? 5-kilometr, mana 5-kilometr. O'shda 5-kilometrda. O'shga qarab. Yaxshi, ishingizga egalik. Ovozini telefonda bilib berdik-da biz. Ko'p yashangizlar, to'g'anlar. Ko'p narsani ko'rsatgan harakat qilamiz, biroq kedi vaqt yetmay qoladi. Bo'lgani shularmi, to'g'anlar? Buna qanchadan bo'ldi ekan bular, he? Qanchadan bo'ldi? 435 dan bo'ldi. Hozir chiqirlar ekan, ha? Ataqulga to'ltirib qo'yinglar. 435 dan bo'ldi. Turting. Ha. Qo'yding shunday. Basishi qiyin-da. Jip menen tartsang tartilib qoladi. Dışarıdan chiqadi. Ha. 435 deydi. 435 deydi. Tak, bu yoqda da qo'ylar bor ekan, ancha-munchasi so'rab qo'yildi to'g'anlar. Qanday dedinglar? Bu ham bozorning sirtida qoladi. Soda bo'lib o'tadi, sotildi. Qolgan aydaysiz mi? Optim qanchadan ketdi? 128 mingga qancha bosh? 17 bosh. Qozuni, qo'z qo'chqor ekan, ha? 7529 so'm oldu. 7529 so'mdan to'g'ri keldi, ha? Hoppa, üstüne chiqadi. Tak, yaxshi. Kuzga bu so'yishga ravas son jarayib qoladi-da bular. Yaxshi, qut bo'lsin. Bu yoqda ko'ramiz. Aka, qancha oldi sizga? Oldingizmi? Qanchadan bu? Bahası qancha buni? Qashqani ayting. Qashqani 11 ming kami vardı otam. 11 ming kami vardı, ha? To'xtuvi bu ne? To'xtu ekan, ha? Yaxshi. 11 ming kami var deydi. Buni yoqda qo'zlar turadi to'g'anlar. Qanchadan deysiz bularda, aka? Qanchaga ketdi? Qancha deysiz? 7 mingdan ketibdi. Ha, mana. Ko'rdinglar buni? Buna quyruğunu qaraqlar to'g'anlar. Quyruğu zo'r ekan, ha? Qancha deysiz qo'chqorlarni? Ava? Va, qo'chqorlarni Ha. 15 dan kam o. 15 dan kami var deng, ha? Qancha tish qo'chqorlar bular? Jash qo'zi. Jash qo'z qo'chqorlar, ha? 15 dan kami var. Biroq quyruqlari zo'r ekan to'g'anlar. Buni boqsangizlar, mana quyruğini ko'tara olmay, sapsim quyruğu shalpayib qoladi. Bog'ish kerak-da. Yoqda da bor ekan. Qanchadan ekan bular? So'liq bor ekan, buna so'liq bu. 9'dan da o'tar. So'liqni qancha ko'rasiz aka? Bir so'liqimiz bor ekan, ha? İçine tushib qo'yamiz endi. 9 mingdan be. Ataqul akaga 8500 o'ylaymiz. Ha, yilga 9 ming, Ataqulga 8500 ekan-da. Yaxshi ekan. O'zim ele kelib sizlarga olib beradi o'xshaymi? Üstüne kishini qo'yib. Ha, yaxshi. Ta, yuraverchi. Tak, sağ echkilar bor o'xshaydi yoqda. Echkilarni ko'rib qo'yaylik. Oho, assalomu alaykum. Qanday, yaxshizmi? Ishlar yaxshimi? Denso'l yaxshi qo'lda bering. Tak, buna serkev taka. Ha, jiddan turadi taka ekan, ha? Ta, qancha tish bu?
2 tiş. Qancha deysiz? 15 deb atasiz. 15 ming deb atdır buna. Kulakları 10 bin. Qarangizlar. Bu bultur quloqlarmi? Suvay qoldi da bular, ha? Yok, baldari var. Ha, baldari var. Qancha deb atasiz bularni? Ha? 10 mingga jibar. 10 mingdan 20 ming. Bag'atında ekan. Süt bağıtında ekan 10 mingdan 20 ming deydi. Jelinderi menen ekan tuğanlar, gördüңүздөр. Mana bir taka eki echki keltirdi. Tak. Bozorda ko'p. Qo'y deganingiz deb. Qancha bo'ldi aka bu? Qo'yishib. 15,5 bo'ldi buna. Qo'chqor ketdi so'yishqa. Bundan da 2 taka. Bundan da daha bir qo'chqor turadi. Qancha deysiz buni? 23 ming so'rayapti. Qancha tish? 2 tish. 23 ming so'm. Gördüңүздөр? Tak. Buna 2 qo'zi. 2 qo'zi qancha aka? 2 qo'zi. Qancha? 11 ming. Bo'ldi, 11 ming ekan 2 qo'zi. Gördüңүздөр? Men tortpa dedi. Tak. Qo'zilar qanchadan ukam? Qaysi biri? Cho'ngdor 9dan. Cho'ngdori 9dan. Kichkinalarichi? Cho'ngdori 9dan deydi. Soluq yo'q. Bu yoqda bozorning sirtida da ko'p ekan negizichi. Shunday. Buna qo'ylar gördüңүздөр? Qo'ylarning arasida. Mana soluq qancha? Beşep. Alo. Qancha deysiz buni? 16 kami var. 16 kami var. 16 kami var. Qo'zg'or ko'rgan ekan 12. 16 kami var. Shunday. Bu yoq уже вообще пробка tuğanlar. Yaxshi. O'tganda Qurban hayitda bir arzandab ketdilar. Qayra biraz ko'tarilib qoptir baholar. Tak. O'tketaylar. Qancha oldi aka bu? 62 ga aldınız mı? Uje balası enesinden ajrayın deb qaptır ha. 62 den. Qanday ekan? Süt tüzügele berçi de o'xshaydi ha? Men jelinderini qarangizlar, jilmaqay. 8 litr beradi. 62 ga aldınız. Sağ uçes mazza qilib bala chaqa mena. Haj yaşan. Zo'r bo'ldi. 62 ga olib turay. Torpog'i qilla cho'ng'ayib qopti. Bo'ldi tuğanlar at pazarga kireriz hemen. Men sizlerden soranam, like basıp koyuңuzlar, sözsüz türde basıp koyuңuzlar tuğanlar. Esingizlerden çıkıp kalmasın. Anan kommentariy yazıp koyuңuzlar. Alдағы esingizlerden çıkmasın. Rahatçılık bildirem. Kimdir biröge katı süylep koygan bolsam, tur emes süylep koygan bolsam, Allah taalam sizlerdi jana bizdi keçirsin. Görüşkөнчө.